Hirno ka Al-Nazar sika kerdan ka balay ka mijikin pon haka Saudi Purlik. Hadin bak Al-Ali ka laban penlimno yak Al-Khalij ne kamit da Saul Wikon. Kum tamanta haka mijikin pon haka Saudi Purlik ka Al-Hilal ka don sap waypon haka kerdan ka ningkong. Ka Al-Ali laipon new pon haka kerdan ka baar. Bat ka Al-Nazar kayo laip sapon ka don mentah haka kerdan ka balay. Kumta lada mentah kamit ke Al-Nazar kan job ke damak ke jinikai ke Saudi Purlik ke por khadwe baji kan saya rekat poin biang bat ke Al-Ali damar lai pun new point. Kumta ruban be ye ke thong ban yo khore ke trofi mentah ke ayom ha ke Saudi Purlik mentah kamit ke Al-Nazar dan kampan job ya ke damak. Namar nalor ke Al-Hilal mentah sedang kini poin sak Al-Ali ya ke Al-Nazar. Kadamak kadai ketim badang kam telot haka Saudi Purlik haka ba mentah kadang yo tang khat we pon nagi khat sansin nyelekai kumta kane kadai kalat ka buksiar na kumta jong Al-Nazar mentah kamit ban penlim ke damak ban yarkat pon biang bat ke Al-Ali bat lada mentah kamit urna do dang teng tep kol na kumta ke Al-Nazar kumta ru ka linti syaka sia jarkol kan senangjan hakwa mentah karir ke jeng'u layuk kentai sepaksan pukundai kol kebau dang duna setang sap huwe kol ban poi seketong kasyah jar kol. Kum taruh tongen sepej mentah kemit hak jine kayak Saudi Purlik nak tak Al-Nazar hak por khatwe beje menmit. Lah to urnado dang laksan em bandai teng tep kol nak tak Al-Nazar mentah kamit. Ban ya rap ya ke Al-Nazar, ban job ya ke damak, ban bentang ya don ya ke jingkermen, ban ya kur trofi mentah ke yom haka Saudi Purlik kumbak ke angnut. Kublai sibun.